Wonyatu welele ka wa mama. Lende wa papa, lende wa papa. Nyokimwe, nyokimwe. Unyatelele ka wa majenende, wa melani, ma mobonga, ma moto ye, ma moski, lende wa papa. Limite na kapaka Papa Otetela kaloboko. Toujours arrière-garde. Donc wa mama nyeta tondo nyocheke ne kachani che Papa Otetela ko baka. Calme, akakunda. Ke tayo homba minya keko. Tayo homba monga wa Papa Otetela yiri wa leader l'exemple wa amena. Teketa kanyayimba ahamboka woma. Libérons-nous. Toya libéré. Et libération, ça on est là l'odemba. Et que libération, la lane. Onga libre Papa Otetela. Va t'atetela wakiwa ageri. Mais dans le tout malo 1911. Kakiwa at Otetela. Mbake oto la tondo. Ama kamanda kaboko. Wa Americain ngonja kuvolo la Otetela volo Otetela. Est-ce que yako kembeka anglais kwa eteketa anglais? Kondana nyumi mama les États-Unis konyo kumalane nyale mada Otetela nye kombete talumbuka ya Otetela nye ko pengalo mula Otetela ko diminje ka anglais we e ko Otetela nakalambo chwa kanyo lambo to hengalo mula kinyu lambo le mada kinyu le lambo no ashiwa lambo kashiwa kinyu la yote ko teketa la kanyu jamais autour di mako teketa lo sungulu façon kaka teketa Otetela. Papa Chola akoto la tondo la kalombe zambi la mbolo. Mais au condoit Papa Chola est très compliqué puisque va fondé depuis 1911 beaucoup de 1911 à 1922 va fondé clairement ndaka chuke wadi atondo ko njomo ko nja révolte e mako tomba la so non ndambo ko zambi to révélé paka kalula lenaka makosone konde kalula waku mention ka woke ka mambale ko lo kondo wake apachola konde mbako to la tondo lambolo la ko kalaso ni konde njo bombo tona alombe zambi kati la toyala aboko chewa to shaso halenyo to di mahaka kodaki me atomba katomayana akakodake datu soya. Voici Papa Otetela. Oh, wakawonde. Mais tellement kanda kila américain, boko kwa mbochando ko likambotoy. Dondo da kanyenyi mbolo lena ki mbolo leko mbakato jasa pachola. Wakawonde wako kimo. Lokeola ki Papa Otetela courage. Kosho kuma la mawuha kwa nyotemos kwa Papa Otetela pa carrière kim Papa Otetela kema Papa Otetela kwa courage nyoyi to teket na ahone nakatambo teket hatu wana kema ahone nakatambo wana kititambo kumba pelana kema no tayo teketa échange widi argument munga kakuka munga dur mais tonya weoma wanyanya wale tema Papa Otetela onge wolura Nakalambulanga teketa lo nalengo visionnaire la wote face à face c'est ce que je pense. Nakalambulanga teketa apasami la wote face à face c'est ce que je pense. Ahone apa bipela apasami a la wo critique kem mais auto la critique positive de façon positive. Nakalambulanga teketa la on to chela luembo nyama TV fara uhato taka mamongo mbelina ngama mamongo mbebonye uhatilende fara là où côté exactement ce que je sens et ce que je pense o sombele Papa Otetela mbaki baada mi uhaki Papa Otetela lo boko mbahemba mindo di mimunga Papa Otetela melani we koyangi wate no teketa dikambuda Papa Otetela okolo culture dosso da momokila da Papa Otetela to chika oiwa choto ukayodi kumindalo se la sokolo se ko shisha nakatambo to ukayodi kana tambulanga ndese kuminda nganda akuka so produise senju wo huanya ahori wa chimedu wa weko aholi che
Papa Otetela to sali mange wai uka papa mange kana dikomi na chanu ukuche we mone wa mange fule lo hotala yunga lo to kumele heyam hanyu kanjal me nende ka Papa Otetela komia ka Papa Otetela lo niveau ke moka ke nandone eko chiche wa mama nyoki mwe nyake cha wa papa nende lo saka heyama